me passport. Me who me passport a thousand more than 6. Mame, me passport a thousand more than 6. Obia me tibi to kwine. As some me made the phone in adi womudi machi. Afena wo bobra, afena wo ba. Ah, afena wo bobra. Oh, to kwine ko Europe ha. Ako bosho. Look at the way you are doing yourself to send here. As a one a bell cranting and a codina. Mama lava so. What could do? Your program? Sabre, we go be in a memo srawa so. And then ye jamani 2 na o kwa koba. Me da kacha Ghana fosu ko be jamani ko bo 2 ko di utwemu a. Almost me boa. Dana how many say no money o PCS ta no mo any ohima me say no mo any patients nya ko no mo just name the gospel musicians a o mutu kwan ko bo show why the ye ne hu say super kodru elope or ba be bo show wo be ye ne hu akose kramaya taade we di we aso ne bo aya na ta so nwensen sasament ensu ataguso e dia be gina ho abeyi I will say a minute day and you won't say your sister Empress, Mature Empress Gifty. Say you won't say one no my gazetted no. Say so mama part there gazetted no, but whichever way it is no, or no bad one say officially ever now says so one only Empress no day a gazetted into what na udi day any day amadin into a gazetted Empress Gifty na some and a year king and many day you won't say United Showbiz or mamma but not many na. Ene se wotie ne nenti akwakopie mu ewo America ye a woko akobosho na wokodru ho no ena enije mroso ene ne niaje ye pass nyame awowa ono no de na fu plane akwakopie mu ewo America gala fo kra HSS akwantu we na kuma so ade awabo ho pa ya chepa enti afei ena aba bedu no kodru ye no ena wo ye video no kita ne passport ena ebusunya wo him ne sisi ne se na enim se sister so wo sisi fia ne binu wo him sisi fia no de passport no kire we ena penifo se wo buba mensu metebe ne kutie bia wo so eya na edini re ti mama part ehu video na no se asem a wo kan video ya wo ya sa ya wo say de ni nyina no wo ye e de amama part edwa no nti wo de asem ne ho yawo asem ne ho bufu akwakotwa ne fie e bra wabo e de japade wo yi na e de ababetu media ne so e no so e ne de babesu me so so me subscribe to me so na wo de bell na ka ho se be na upload me to be when the first person ya wonsa ebidi kan akabi ebusia say your body ra ensem no mu dia say na medical abo amane da say your sister Gifty etu kwan akwakopie mu awa wonane a woko akobo show na wasan aba na wokodru ho no koye video e de ne passport odi tu kwan no extra ye kire say we no e legit akwantu e no watu no enye connection man bia e de ye e de man na video no beto monten so no say na yesi ko to say before anase ko fom ye no e kwa e ya na we bisa say e na no asem no e de ne siye esa say na so ni say beef bi e koso e mama part any sister Empress entertainment no but the video no beto monten so appearance akutia bia ya na enimniwura mama part e ba no say ne wo ye de miam nim say ye me e na opim akutia na me no say atebe ene bubetia e ya na won sene kra say what ba me so me bube na say enya asem e na ye nka e na nye bibi na aye bibi anka e konto ne de mama part say me sister Gifty say e ka kwantu anka passport anka ye de was so on Yamidjumo de no shemu, now a pound who achieve a comu, now watch us over Besum Yamin Quanani now, Yami, and na air ya wotin Yamin men in Yamako heaven, and none of so Kobi answer us ya. One ball puts here no man Nutino, Okonya, some retching consumer, a man neno, yes, isn't a passport, and no crap put a country work too. I was our passport in the Siaki Cambum, near the Guadam de Aswagiftia, won't me, Mamma party near Sukum, the Tukapai. Or there are some no yaw near some more before. Aqua could change a japadia why yen was as is renny, a busias when he assassinate catch your mansion plan is wa, who feels yes, or by Bessena proof your grass as a son. Will be said gives says a cassa japadia, and your passports, and your older one say juma, no one yan wets with dear Siho, ya yet in a Saheswa, a ye say, and mamma parts, and someone a money gives you so a fine. Imagine a passport. Me won't be passport a thousand more than 6. Mammy. Me passport a thousand more than 6. Obia me tibi to kwine as some me made the phone in adi womudi machi. Afena wo bobra afena wo ba. Ah afena wo bobra o to kwine ko Europe ha akobo show. Look at the way you are doing yourself to send here as a one a bell cranting and a codina. Mama lava so. What could do your program? Sabre we go be nyame wo srawa wo so.
and enye dwama ni tutu na wo kwa kobo a me da ka che Ghana for so kobo dwama kobo tutu kodi utwemu a omo me boa Dana Hamilton no money o PCS ta no mo any ohima mess no mo any patient nya akonomo just name the gospel musicians a omutu kwan kobo show why na ye ne hu say super kodru elope oba bebo show wo be ye ne hu akose kramaya taade we di we aso ne bo aya na ta so nwensen sasament ensu ataguso e dia begina ho abeyi Sabusia and someone ya kwa bana we no Ghana for air say e braso say Santa ko be wo mu Jeffrey say Christopher mi na ya de sister gives Ghana for see enimu say wo no otu nyamenyom ye enimu say wo ye social media fans ha wo media no so de na so wo ni so say oba be kontokwa intade bi a wo ye be distract wo free ne wo ye no ho no e braso say sa ne mu na wo pe na wo yi na kwa anka wo so so na ye koso no so na nka wa hwem na wa se wo nyamesam wo nyame ho nyom efise bi mo pa wa asam no wo mo pa wa asam e wo nyom a eya na wo to e de manyame ma no ne mo wo mo mpa wasem se wo ba media no so na wa ba be beef be so e kire se mama part no se ne eni me so no do social media queen wa je ho aboso na so nkebra so se wo se wo gya ne wo ye no fi se wo nyame nipa ya wo tete nyame e de wo tete nyame ma e de wo makopie ahewon anim ti e brave say na obi abeka wo na wo beso so na obi abaye bibi na abagya ma wo de enkusi da ben e na abaye sa ne ma wo nyina e de akwakusi bi so kwa kire se ne ye kenya no e ye ogom se mama part no kwa wakase nyame ofre no kra wo tu nefo na wo church member wa ba betu nefo se wo hwe na ne wo ye o media no so no ene wo bonyo na wo ntimi ntra na so dem ho a the way is your front e kwan ene wani wo betumi akọ wo kwenne foforo ebeba we ene nkra mo apart ato ene magana fo a mesese wo so obeja wadwenche e wo comment section ho e de amame na afei we mi subscribe button no so e too much ya kai so wo de be on be ka ho se be na upload mi tompe when the first person here wants to be kind akabi all the social media platforms so ko wa too much gh o subscribe no like no share na wo nwa bi so enye bi ahwe that good and I'm just so ye be say share ye kon man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wo la la odofo he de ne wo ha we de ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wo nya anu aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e de ama a Prophet Dr. Abedagu ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abedagu ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abedagu Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abedagu enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abedagu akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abedagu 020-859-9576 na say 027-8977-215 in short of 4 kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi krem